Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat na iaging ko tuwa mga tutulan tanong ko mga una nagu padid na isa midadair sa aging ko tuwa mga tutulan aging kaiya pagariniw si Sheikh Abdullah. Iman to na aya maudutan na aging kaiya asbab inhirafil aqidah as-sahiha. Ay mana niyan na so pengasasabapan sa aging kuto kap kededeg kap keribat aging kuto panarima iman o ori penuh Allah ak kepokas sa aging kuto kakukurikian. Nah gina niman tu pengadian tanong aging kaya mga sabapa kap kebinasaw akidah akurik. Nah paganay saya saging kaya research tanong na aging ko to tinggi bahasa Arab al-jahlu bil aqidati sahiha bisababil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha aw qillatil ihtimami wal inayati biha. Ay makna niyan na so kabalo yung uri penuh Allah kurang udi na kada asabut saging kutap teruon na akidah akurik-kurik aisin akidah Rasulullah na gusto mga sahabat niyan salafus salih. Na ayaw to kisabab ayaw to kesabapanon sagim kutua jahl kada sabut si sagim kutua akidah atitu nagim kutua katalikudi udi ina kada paya si sagim kutua kapagana daun nagugyang kutua tiginakan sagim kutua anto na ini nakipagpangandaunon udi napkisabab sagim kutua kami minus o kay ihtimamaon o ori penuh Allah nagugyang kutu akada asyap sagim kutua para tiaya akidah ayamannya ni nakurik naginan mga uri penuh Allah ayamana niyan na bupuna ritali pudiw mga tao mga muslim aging kutua kapenuntayairan saging kutua antun na ititu akidah ini sungguh Allah subhanahu wa ta'ala asiming gulalang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na giutud ni ayam makna niya nami abaluya jahil sa iku akidah daa malangyanon bupat saging kutap kesabapanon na amay man buka madaso kipagpangandaunon agi ititu akidah apun sa Quran nagupun si kusunaw Rasul sallallahu alaihi wasallam nagupun utumada anana gitu ni keso aging kut al-jahl yang kutua kia Buddha saging kuta imananian akidah al-islamiyah nagi utun ni kia pakasida aging kuta pamana akidah
Naginan udi na aya kasabapanon na sumanga tao nasira ni kadaan sa interestado si saging ko tayo mananian na apununtaya saging ko to akida pure nagu gupuon sirang kada isa siap saging ko to akidiran akida al-islamiyah na ayam ana nagitud ni aya sumiyambi naging ko duadaan malam sa mula pulad si saging ko to ayam ananian na akida akurik. Kalau nagina ni pagampagan na yan sabab lagi tinuy berat nagupunta no kada isa panaguntaman ko kapengedegatan no ko titu akida para tiaya sa ikwala agi itu ini pangendo Allah ko Rasulullah akapuratiaya nagupong kami mambugenek sumanga tatausi ko akida al-islamiyah ayamana niyan na dimi pamalata binderainon nagiutun ni miya baluitano akida antano sa sabut si saging ko tapatirun akida al-islamiyah as-sahiha nagiutun ni kaya panunggarap tanong si saging ko tapatirun akida al-islamiyah umani isa na san sa kabaya iyan na pagkakidaan yan. Oy, kasabab si saging kutua da ako na ganun. Kaya mana niya na miyada so suara o mga tatao sa iku akida al-islamiyah. Nagyuto'y sabab, agupon makasalimbuang so mga mbawataan tano, ang makalapis kitano, na aya maana niya na diren din mapakapasinggaya so akida auntol agusto akida ayam ananian na naribat na sabab ro na miya dudug aging ko tayo mananian na akida anton iniba na mga Muslim na gito'y sabab sa balabalasan kanu Allah na agugyang ka iya ayam ananian na kidarpa o anton iniba na kiyaw gupiran si saging kaiyaya mananian na mga ulama Iran kukap ke payag o mga suwarairan si ikong gagaysin na iya mga ta'lim kagina ni ayam ana nagupo na kay mada kanwa pumamakinag na mada kami mambuo pumduo nagyutub ni keswa auman isa na daaban yan melang si isaging kota petiru na akida al-islamiyah nasa din sa pagkailay ni na akida api aribat agiuti miya pilihan nagitub ni kedegenian na pengintan to sa ikwala adiuto manggulaula oy kataya kami na kataya kanu mambu ayam ananian na pumakinag nagupupumundo kami mambu. Ikadua, kesababan sa mala saging ko to kakadudeg akidatan no dinian kapakauntol na ikadua agyan kaya at-ta'assub lima alayhi al-aba wal ajdad wat tamassuk bihi wa in kana batilan wa tarki ma khalafahu wa in kana haqqan kama qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Nah, ikadua kesabapan nun naging ka iya so tigu mga lokasa ikakakubsa batu apoy aging kuto kapitaka na di ka undin magawa sa api anto na imyaswa
Sabab sagiutui mini taga kerkau mga ama na gusto mga paapu-apuan nagiutun ni ayaw mananian na pikpitan ka. Way sabab piyapan nami adi naging kutua akidiran panarimairan sa ayaw mananian na batil. Na sabab sa kagiya siran na mga ama kasiran na gumang apu kasiran na dikadeng kika si isaging ko tayo mananian na panarimairan akidiran. Dito iswala na mialoy niyan si isa Quran. Aamaya tigiyang kapitirukiran aunutin yuso ini turun wallah maana sa Quran. Na ayat tiruniran na ayaki apagunutan namin na sukya dayaman nami amini tagakar kami yung mga ama ami nagyuto yaman niyan na pagunutan nami na apya panatig wala so mga amairan mga apu-apuaniran na daamalangiran sa mula pulad si iku Islam akida nagusiran na disiran matuturo na tigyuto ni pagunutan niran. Nagito sabab ayaw na niyan na amay kadimada si iko mga ginawang uman isa manusia Muslim sa giyong kutuwaan da nga paratiyan niya na kiyato kawan niya na mata-mata na gito na batil kaaya sabab na laysa mustamiddan minal Qur'ani wala minas sunnah nabawiyyah syarifah. Aya sabab yan, naging kuto akidaw mga luksyan na kanaba pun siya Quran, nagugbag kanaba pun si ko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nami sabab sa giyong kuto kagigyuto na taga po ng mga luksiran na di sila nun kika. Namini sabab pro na apya sa Quran na siurangiran sa dirang perhatian kasabab sa giyong kutua mini tagakiran agiyong kutua mga paapu-apuaniran. Nagiti sabab amay ka mabaloy ta mu'min udi ina mu'mina na manugut ta agiyong kutua ayatan udi ina hadis amata-mata na Peter Rasulullah na gana tingka agiyong kutua kalalayaman ka aparatya sa sikasung sa agiyong kutua katir wala nagusto sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oy kaso akida al-islamiyah sahiha nasitin wa ko Quran nagusto iko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagiti sabab pagiksamin ta ginawa ta ino mga dayang yung kaiya akida ko imanak ang paratya ko. Adna riya kisusumpata iku Quran. Adna riya koneksyon sa iku katiruras mga katiruras sallallahu alaihi wasallam na upamakada na ayaw maanan niyan na akidaw tuwa pimbula na manusia. Pimbula na manusia. Kagi so akida al-islamiyah sahiha na kanaba pimbula na manusia kaya mimbulu na sudin suwallah. Sudin Allah subhanahu wa ta'ala iayama na niyan na mimbulun ini daftar yan si isaging karana Quran yan nagu ini wahi niyan si iku nabi niyan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na gitu sabab amay ka mibagak so taassub si iku kepit kasita matagus iko kapito Quran na gusto sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam nagiutui kaya baluin ka kaya sa dihatra o paratiyan ka akidang ka aayam na niyan na miya ka titu na miya kauntol kakagiya si ipong Quran na gusto sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo kesabapan saging kaiya kapag binasa kapag kededeg o akidah al-islamiyah na yung kuto at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nas min al-aqidati min ghairi ma'rifati daliliha
wa ma'rifati mada sihhatiha kama huwa al-waqi' min al-firaq al-mukhalafa min Jahmiyah wa Mu'tazilah wa Sufiyah wa ghairihim. Ikatluwa mi aluya kap kebinasa akidah pure naging kutua kapangiring-iring kapagaidul akapagaidul akang buta-buta ay mana niya nadini no pagilay naging kaya pagaidulian anto naging kaya kapetian oy adna Quran yan antawa ka adna hadis yan naguan to na ititu-titu kakukurikian oy nagupuno to giti maswa sa dinggad no tuy lain ka panirisu nekaden to marima agyang ko to akidah anana misa bapro na gitu kaya binasa agyang ko to akidah nga oy kalaidu kapapayag mga firqa mga grupo si iku Islam amya nga aloy supakaw ahlus sunnah wal jamaah lagi daging ko tuwa Jahmiyah a grupo nagu Mu'tazilah nagu laidu Sufiyah Syiah nana pianiri sungadin kumua dan kad nilai wa inu mangaday ay kamamataan niro si iku kitab Allah nagu si iku sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam nana pihak kalusudkan saging kaya pusuka nami siya bapro na tiara dia lautan niya naging kutay pag-aymanan niya na akidah ka oy agito isu ahlus sunnah wal jamaah na ayar kiran na adna Quran niyan adna sunnah niyan hadis Rasulullah nagyutui ayamanan niyan na akidiran panarimairan paratiran nana upuun ro makasilay naginambo dai daging kaya mga grupo si Islam amadakal oy ka may to man naging ke nagtanuron kiamat anan tanuron kapito pulo agu telo napira naging kaya katawan tanuron amay ito nana ginan iswaga matano agama Islam na isa sa parian agyeng kutua kapangunot-tunot kambuta-buta asa din sa miya beker ka ayam ananian akidah nagitu kad oy da nga maprugurugud da nga mindel-ndel da nga miyukit si Islam inu mga day giidin su Quran inu mga day giidin su sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam naupa maka madauno to ay nana taroto pa talikuding ka kani kebinasa ageng ko tayo mananian nana akidah ka panarima ka si ko ay mananian na agamo Allah subhanahu wa ta'ala ikapatami aloy kesabapan sa ageng ko tuwa kapag alin aging kutu akidah akurik naging yatigin al-gulu fil awliya'i was salihin wa raf'ihim fawqa manzilatihim bihaythu ya'taqidu fihim ma la yaqdiru alayhi illa Allah min jalbin naf'i wa daf'i ad-darar wa ittikhaduhum wasa'itun bainallahi wa bain khalqihi ay manaw to na giyon ka iya ikapatasabab naging kutwa kapaka panubraa si iku paratiyaya si iku mga awliya nagubiyang kutwa mga salihin sa ano man na yan naamay ka ipuro kasiran sa giyong kutwa diran pantag kaayamanan niya na makalagid ku Allah udi na sa iku begeru Allah
Seiku kapa kagega nak mi lagi di seiku Allah nana ayam anana gingku tu akidah ka nania binasa mia binasa sabab si saging ku tay mananian na mga ulia kakagi so mga ulia na adna mga martabairan mga pangkataniran adini yang kasuburaan aging ko tua pangkataniran sabab miraot sa lebil si iko kadnantan wa rabbul alamin na giti sabab aso mga tao nana diran di sila-selaan sa mga kuburiran igira manutuap penumbulisiran petumananiran sa mga samaya oy ron siran di pa mga nisa ugup au bedi gitu na mga kubur miya matay nana gitu ba ugay na insyaallah na laydu miya kanipinipisanan dan atan rimanto miya kay ito agi nga iya di sila ko mga kubur kadna miya simakan si ko miya nga una anak ya sagada nami aplalakaw kami miya kalal kubur baldu malataw natiya kana anto na rin yan miya da kada kalapalotay sagi ka iya puro yan tigiran na tumanan manaryan ang ustad sa kuwan samaya oy pumanganisan sa mga tao natiya kana share kumano to natiya na di lang katawan kapan ako to lagi tu ba misu budak aging ko tayo mananian na parateran nun oy piyaka panubriran na gitu anto na ini ba na mialo sa iku Quran sa iku mga salih ko timpo Nuh alaihi salam aging ko tating wala la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra mandidi giyang kana na mga salih si kutimpo Nuh alima kataw asya kiniya wad agusi suwa agusi yagus agusi ya'uq agusi nasr na miya nga pipianan ni mga simba mga salih oy sabab sa ging kutwasiran na mga salih na misubra so para tiya kira naging kutayaman niya ng mga tao namini sabab puro aging kutwaki adin o mga kasimba sa barahala ngay no na sukya pamatayo to na ayasiw aging kutwa mga tao amin ibugakiran na sabab ko malakiran to natigiran na itulad tanu sira nakisaging kaya mga kuburiran piag taw-taw oy aya sabab yan na adna mga masa na di tanurun di mamisita na ketadmantan waging kaya mga tao na miya nga ala isimba oy na misaba paroon na ading pagpakala aging kaya para tiya tanu kalak tanu sa ikwalla makadakal sa mga simba tanu sa ikwalla ay mananian na pagadayo ito na kanaba marata na sumiyambi sumasa na si iko miya uri-uri at timpuiran naayak ya sa butaw ng mga minisalimbago mga pagtaw na tigiran na inupan lagi dai kagi ipisimbo ng mga aputano sinimbuiran na gitui minisaba pami adin subarahala apsimbaan si saging kaiayam ananian na lupa na ayak ya sabapanon naging kuto amala sela-sela naguparate asubra si saging kuto mananian na mga salihin saging kuto mga pagtaw Nuh alaihi salam nagiti sabab ayam mananian na su mga salihin mga aulia na adna limitado di pa kayo mga pakasubra asa manzila abamya karaot ko manzila wallahu subhanahu wa ta'ala oy kalay daging ko to kapakanggi sa mapia sa ibu ko Allah kapakanggi sa marata na sa ibu ko Allah
So kapa magay sa rezeki na sa ibu ku Allah. Oy. Nana. Gitu kailangan ng sumumin na masabutian sa level o salih na gusto aulia sa diniyang kasubudaan naging ko tayo mananian na lebiliran. Oy. So sa bapro na ikapatuto amala at yabinasa o akida as-sahiha bulaboron sa ikumiyang una. Ikalima na yung kaiya al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Ikalima kusabapan sa yung kaiya kapag binasa o piu-piu akidah agiti kabaya Islam daging kaya ghaflah kalilipatan ni kadidemaya saging kutu adi ikaperugu-rugu da seiku mga ayat Allah saging kaya mananian na dunia daidu mga kaadinian amang Allah naguso kaya talikudi kudi ikaperugu-rugu da di ikapamimikirana ku mga ayatan Allah Al-Quran mga ayatan Allah Al-Quran. Naging kutua kailangan si kumukmin na dinian di mapamimikiran mindulun-dulum agyang kutua pakilay niya na mga tuuswala ang mga alaakadin. Lay di barat agyang kaya langit anta adni miya kagagasaya nasi ipagendudis ko suunan sa ikwala kau to napakalaagin ko tayo mananian na iman ka sa ikwala sa kanyang ipakagagaru may laing ka suragat apa penuun din ng mga lawasay na giuto din na ayaw maana na magandud sa pamikiran na kasadid na bas ipakagaga ayaw di tabian na swalla na pagkaumanan aging ko tayo mananian na parateyang ka mabagal sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Bupuman aya parateyang kaun na adna sabab kalagi dumiyang gula-ula sa isa Misir adna raguna na sumala atunay ni ba na iblis, Satan na plitan niya naging mutu alawas sa iganil sa timpo Omar bin al-Khattab na pilapay na ayamiya para teyaw mga taga Misir na umanuto makalaag yung kutua lawasay apumanikan niya na dalamaingad ada tigira na raga ang tanong sa mata idaraga na kumuha silang sa mata idaraga magigumaganda na biuno iran roo. Oy, sabab saging ko tayo tundaniran saging ko takapsula payaging ko tuwa lawasay ganail. Mandidi, duty miya pagakidiran. Na kiyato kawan na Umar bin Khattab. Na so kiyato kawan niya nun na misurat sa tingin na ulugan yung runa niya. Ayak kaya timbulan sang uta suratian na upama ka kialawan na nakasubuguru wala ka baka numiya ka palagid iblis na dikad mada pakalangad na nan nawaya mala anaswala na guskan yan ipakagaga na otomatika madakan di ka pembalingan na inulugi dan utusan na taman manto na dedembubalingan ubalumiyapay. Nah ina man to aging kutua kaya binasa aging kutaw pamana akidiran kakagi mi sabab sa aging kutuaig oy na yuti sabab anto ni ba na mapurugurugud tanu anto na aging ga iya mga palaw sinarya iya mi nga bebegur agi na sa Peter o Quran na piya makaburu di sana nan wallah kaandi mata kisaging kay emanan niya na dunia rawasiya ad matekes ko ay mananian na kap ke tagakerian nanggagaysin nanan
lagi daging kutua alungan Agus Ulan anta nari miya kagagasi anu mana naging ka orang naging ka ya miya pia kap kisah burakyan kawaya kap kudu din lagi du upama na laya apu kudu din na miya ka binasa na ina mga miya ka pia agi ngunta ka aturian karunin yan anta ni pa kagagasaya na misa ba pero na matiru akal ka aya bu pagagasan na wallah na pagabaguraging kutu akidah oy panarima si ko ya makna niya si wallah sa pagkudaging kuta mga sakoto Allah subhanahu wa taala si saging kuta mana niya na mga say apkilay antunay ni ba na mga Allah nagagalagi din na nagugiyong kuta mana niya na mga ayatan Allah gitu sa bapa so mga ulama adun pernah mga hadis suka baca sa Quran na isa akala ia dibalas na mirrengano na dingka di peruguruguden pamimikiranan agiyong kuto ayatan giyong kuto mga maananian oy giyong kuto pengakukaw na guna na gisaba pero na mapakadaian agiyong kuto kap ke kapakasilay aging kutay mananian na anto na iniba na akida apakubaloy anto na iniba na so akidang ka na si ilangon mapupuntariya si ikukadnan ka Rabbul Alamin na yun na niya mananian na mi aloy apad akapagkabinas sa aging ka iya panarima akida apyus ikwala na misabab o tialikudan di pemimikiranan aging kota mga ayatan wala ang mga ala apya ke ilay wala na guging kuto adi ka peruguruguda saging kutua mga ayatan Allah subhanahu wa ta'ala si saging kota mananian na Quran ikapito saging ka iya gugudan tanong saging kaya pengasasabapan saging kaya kapaka silay kapka binasa o akida pure si ku Allah lagi kaya tigina ihjam wasail at-ta'lim wal i'lam fi ghalib al-alam al-islami an ada'i muhimmatiha wa asbahat wasail al-i'lam al-mar'iyyah wal masmu'ah wal maqru'ah fil ghalibi adatun tudammir wanhiraf atau ta'ni bi asya'i maddiyah wa tarfihiyah ikapitua kisabapan saging kutua kapesnep udi na kapakasida aging kutua akidah kapketalikudirun na misabab ko mga wasailu ta'lim wal i'lam saging kutai mananian na kesabapan saging kutua kipkisam payo panulon kapepengendo nagup kisabab si saging kutua mga i'lam lain mga television mga radyo si kupim barang ayam mananian na pugukitan o mga endeuan na lain dungking yang mga cellphone tanong na ayad na kalilidro saging kaya si pensaging kaya mga ingdu mga muslim saging kaya dunia na mindu derainon aging kutwa bau na ya mapakadakal naging kutwa paras iko akida as-sahiha panulon si iko ya mananian na Islam kaayad na pakilain kaon aya pakeneg kaon aya pakebati akas sa iko mga sohof nana giyeng kutua ketaklidin agiyeng kutua mga paratiyatan keinhiraf agiyeng kutua mga paratiyatan misabab sa giyeng kutap kilaitan sa iko mga telebisyon kedegtan sa iko mga radyo kebatiyatan sa iko mga magasin ayam ananian na pamikiran usarwang sa andumanaya kapag
binasa Iran sabab ya maitu si isaging ko to akidaw mga Muslim ama tatagu si isaging kay ayamanan yan na dunia na gitu anto na ini ba na ikapito ap kesabapan saging ko takap ke talikudi saging ko parate at itu si ikwalla sa aya pada mga pipia penggula-ula ng mga Muslim ini daftar yan si namun dudan wa tigiran si iko kitab Allah nagu si iko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam na pakadakalan so kipu mangandoon si iko mga madrasa, mga maahad, mga university o mga Muslim aging ko tayo mananian na akida al-Islamiyah sahiha. Oy. Kagina na tigilan ni mga kwan. Mabaloy so mga anto na ini ba na mga payagan anda kalod aging ko tayo mananian na gubudan ko akida al-Islamiyah kapara di kadedegan so ay mananian na mga Muslim saging ko ta petiruun akida al-Islamiyah at itu si Allahu subhanahu wa ta'ala na gina na tigiran ni ayamak na niyan na mapya na matarbiyas yung mga bawataan tanong si saging ko tayo mananian na paratiyasi ko Islam akida al-Islamiyah kagina ni ayamak na niyan na di kira kakududagi oy kabatan kan sa sakatan ni mantu na sari-sarigan so akidatan aya pa kaysya inu mga day supo kasalono rakatano na sugman supo kasalono na supo kasalono na suwi katalo nami kumada agyang kaya ta'lim si kuya mananian akidah al-Islamiyah gyang kaya Islam na ayad mada kukap kenegawon kap kebetiaon na YouTube ni pembulo ya seekoriano to na sumanga pagtaw na ded na bayran melang sa mula pulad si akidah Islamiyah na gugian ko tayo mananian na agama tano agama Islam. Tapi si kumya nga una na sumanga fatarat mga fatra ayaw mananian na miya ko umaging ka isa nabi na si Koreanian na miyatay na si kumanga mga tusragon na miya binasa aging muta pumana akidah na sumuguk masuk Allah sa Nabi ina Rasul nagiti masusuaian na kaya man anian na kumpian kapagi siguma sana pagi sigid nang uto kapaka lugaw niyan na kailangan na ayaman na niyan na makabegur agim ko to anto na ini ba na panulon si iku ayaman na niyan na pakasambir ketan ayaman na niyan mga tao para mabaluy su akidiran akida alagi dumang akida tanong anto na ini ba na piu akida si iku agama tanong agama Islam so sa bapro na sa tanong utama na kaya tukon tanong aging ko to mga ala kusabapan si iku kap ke binasaw akida tanong na perugurugud tanong to anto na imapia oy na isaw na bulong na lagi daging kaya kapwa kau matano si Arya uman salasa oy alhamdulillah kakati amalo tanong mindakala na ginan kakagi umada so kapumakin nga ko ta'lim ko Islam nagumada so pupengendooron nagiutud ni ay manakiya binasaw al-aqida al-Islamiyah kauman isa na sa pugakidaan yan. Nah, sabab pro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.